Eshura ya 32 okuhirwa kurubo mu bukama bwa Kristo burija. Reba haryayemo omugabe orutegekero mu kwishikirira n'abanyiginya baryategekero mu buryo kandi omuntu aryaba nk'omwanya gw'okwekingaho omuyaga n'obwegamo bw'ihunga kandi abe nk'emigyera y'amaizi ahitaka ryomire n'ekicucu cy'ibare rihango omu nsi erikurusya. Obwo amaisho g'abarikweza tigarigibwaho oruhu n'amatu g'abarikuhurira garyahurira. Omutima gw'omuntu embakuki guryagira okwetegyereza n'orurimi rw'orikuhebebera ruryagamba gye. Omushema tarigaruka kwetwa ow'ekitiinisa n'obu yakuba engumya kwetwa efula ahabw'okuba omushema aryaguma agamba eby'obushema n'omutima gwe gugire namaze okutahikirira akora eby'okutatiina Ruhanga agamba eby'okuhabisa ahari Mukama abajara basige n'enjara yaabo n'abaine iruha biime ekyokunywa. Ebyokurwanisa by'engumya biba bibi aca obwengye bubi ngu acwekyereze omworo n'ebigambo by'ebishuba n'obu omukyene aba nagamba ebihikire. Konka efula ecwa obwengye bw'okukora eby'ofura kandi obwo ofura nibwo bumubiisaho. Okutiisa abakazi n'abaishiki abatiine kibetiireho. Imwe bakazi bajara mimwe nimwimuke mumpurire nimwe abaishiki batiine kimwetiireho mwe mutege amatu ekindi kugamba. Imwe bakazi abatiine kimwetiireho muri amarebero ebirikweshumba aha mwaka mwemeriize omutima ahabw'okuba ibiika rya vinyo riryabura n'isharura teriribaho. Imwe bakazi bajara mimwe muteteme. Imwe abatiine kimwetiireho muhahaze emitima mujure bimujwire mujware busha mwezirike ebiguniya. Baryayemamaata nibasaasibwa emisiri yaabo. Emisiri eyabaire bashemeza n'emizabibu eyabaire yera munonga n'emisiri y'abantu bangye emezirwemu amahwa n'emikwatangwe n'amaju goona garikushemeza ag'omu rurembo rurikushemererwa ahabw'okuba ekikaari ky'omugabe kiryasigwaho orurembo rutwirwemu abantu bingi ruhindukye amatongo ekibungo n'omunara gw'abarinzi bihindukye amaaya ebiro byona amakiniro g'enturege n'amariisizo g'amasyo okwisyo bw'omwoyo alitushwaho naruga omu iguru amahamba gakabona kuba emisiri erikweza munonga n'omusiri ogurikweza munonga bakagweta ekibira. Obwo eby'oburyo biryashangwa omu ihamba n'okwishikirira kushangwe omu misiri erikweza munonga. Ekyokwishikirira kurireeta kiryaba obusinge kandi ekiruga omuri okwo kwishikirira kiba okutuuza n'amasiko agatarikubanganisibwa ebiro byona. Abantu bangye baryatuura omu nsi baine obusinge baguma omu maju gaba gahamire n'omu myanya y'okuhuumuriramu etuurize. Konka ekibira kukiriba nikigwa orubaare ruryagwa n'orurembo rushenyerwe kimwe. Muhiriirwe imwe ababa aha mbaju z'amaizi goona mukanagurayo ente n'endogoya.